mana tua le o kalamere familia mo tupi sa ale bukan kau manusia familia yang lupa tahu teman-teman tua le fa sini lo ko ba mo to ki ala ba o nga fasul ko ba lo a dia na ko teman-teman tua ile o ko mai nga le teman-teman le ndo ko ba wa ia o tatou matua na no fo inei sa o misalo pena o ia masangi ata tatou me fo ile le sauia se e te whao mai ia ai maua i le lockdown ia o nga umi ai lea nei o awa tau tere fo o lantou ia manko fo o lan kako ko mo visa te whao ia e umaro lea ngā visa nga ia whaaftai ia New Zealand ia maniswa atunu o la ia ile lantou ia ile te whetu na al me mo ia o isi o lantou o le taunto no fo o ile umi o lantou visa ai ta ua msarvo isa no atu ia le fatonu o ilantou o la no fo mau mau o lantou citizen New Zealand ma Australia o ma ko ko tu ala lo fo nga e lo fangia le tunu o ina o New Zealand o la e a fo e mau ia lantou la ma fai ona no fo ai la e fa na o ele ai foi se me pole wa o le visa ia o le citizen New Zealand ma Australia ala ngai sa o ia tanga fa pena o mai ai passport le passport New Zealand pe Australia ya le nganga fo na sa no atu faton ala e mau ala ko free medication si o ma fai o mai ma la to fo ala au te lo ai longa tau il fa pe ia o te sau nei ai na expect ma wa fo ala au ye ne ala mo o mo o tala vai to la fa pena ala ya ese e not to for on the age group are high risk mai am tanga fa me lo no suwa i dunga high risk fa ngo fiena la to mo le fa ngo fiena pe si el fa ma ya la vo le va ave fo tua wa le si fa ne pe si el ma le va le ya no sa wo lo le mai ya la vo le o i tanga ta ye nga se nga stu mau me se la to ye sa fa la to cancer treatment so dia toinga vai nga ia o maula lo le immunity o vai fa le lo tino te ia so fa ma e fainga ta ina mo o il fubu pe fainga ta no mo o is fa ma e piso pe la le mene ale e fa pe fa la tanga to mato a fa solo ne mato e fa solo fo in tu solo self immunity e mane immunity o toinga ta la bo le e o to le la ina ve fo twa te le tatu tanga ta matua o tele nga se mo ai me se ne su ka me to mo ru ele fa ina la to le lead control al to te tele ai fa pena la fo da le e da ho la ina e se mai ma fa ngata are le o sa se escort mai wa risi tu langa na le uma tu mai tau ni na le fio to no vale ka feto so ile le staff al vale na mai no le nei le fa tu quarantine ya bara uma fa mo le e stina ma tu le o le final wa ye ta ile si tu ro le en tam fa le fa che on me la le so tu ta pe no ma tu fa ave ma tu fa mai le ai fa le o why ia na tene tausi mai la te mani nga 24 hours yo isi o mai to so e fala au ni ai le mo ni pe on me ale sa tau ta ia la matanga a mo le tata wa so no ai a woni fa pe se si le sa le su fa so le te no foi to ni o e fa ngo fi a me na ia popule ia o le ala va le ia se mananga wasa stawana sa wasa si e tu le e be hola le vasan tene lu fulu ia e to rua le wa la wa ve o le se tausia ia ona fa popo to le na venga i se fa nga renga le ia pe o tau ia le ngona ho le ia matu ye pe fa fo ringa pon mer fa mi mai ni ya se me pito cha wale le ta to to a pe je po lengal na ona fa ngo fiena mai ni mai ni cha yo matu
ia matanga tau e ngase o mai foi o maulalo la to self immunity very te e fa Tôi phiêu cái gì phụ nữ sao nói như thế này thì một chỗ châu xia chỗ mua lên nào mình làm cái này screen đến đây sao nó là ở đây là lên nó bao lấy bao ta trong một chỗ châu xia sa xia xi pha nó bị phá nó thiêu cho phần mấy ông nó lên tụi quỷ à để phải cho ăn mồi mà làm cái này phụ mấy vậy ô một chỗ châu xia chỗ mua nó không bao lấy FESILI biểu xí là của Australia. Ya, au te loa o la ue no fomau inei. La ue no fomau inei. Si i mātou toi se akia le tus folau. Ilon tus folau. Ngoi loa la ia po o le pesit sen ni usila au te loa o mātou mtua tausia no fomau inei. Pau ale lu itau. O le sau ai leisi si la teo mai. O le lu i le na. Ia awa ang va pe sau ye ma si po sana tama po sona alo. E la ke ko lo mai. E ka usu si se ko so wheelchair. Kau so si ave o le ya me voi la nga le o ave tatu fale mai pe on sa not laus inga ia ka fa fa ngo fie mo le ya ma o so uma le la fa yele ele nga lo nga so ani le na yeli mi mai tai forma ai ang fa pe o kulanga le nga ya e ta wo foi mo fa mo fa na o lo i fa fo a fo ya o lo nga kulanga fa pe na ya si de nga kilo i se vai va pena ale tu o lo matu o mo ko inga si mai a uma nei faingata e por sa usi so la ko ngo foilo ini e tausi ma va ai wai o su fa so ile se kai mi dai ki ya ka o to telo la to mo mbia le ya i o tanga te mi uma e fesi tai tu lo wa fa fo mo ile tu no Well, see la a fai o le no tio ta tu tala ta no mo ye se ni fa malanga factoria na we no fumo e se ava no itu inga vala ye ma tu tausia e no fumo mai New Zealand po Australia o la to fana ai le fai o na mai mo li mai lo tu ma ai no fu se o no tu la o la to si se ni fa fu se ava no fa ya ele ia se taru sanga wa mai fa pena salo ho ya mai taru sanga fa pena ya o nga fitu na i vo ile el tanto komiti o se tūlanga e tauna whai. A o sa mātou tali mua mua il mea na o le mako whautuanga ngō fōi o ko inga malo matua. O lai siksengi ko inga malo matua. O lai ko kele la tau i o. Ia a fo i tausia i o mō le nei taimi se i. E le iesi si o tāru sanga mai wha pena. A whai e on tāru sanga mai fōi lea. A o ke lo mātou tālara nai whai e. O ngō sa i e wai ko inga malo matua mō ngai kaimi inga o ngai ma waiana fuala au ma ko ma futa inga se uma voi nei fama mai le penga malapa le tonu unes for le ni tau sa na te na vai o foi e fia malanga mai pena ni tau sa na te e ia to su valu la to ma fua o le family ina o ia inga so fo malolo ina man tanto travel advisory po o tanto fautuanga ia watu o mea ia tau ona e family ina ia a faiala le family ina ia ole tulang fo ina o ma ko inga puinga fo ina ole tau fai e fa malos ia on sai e fa on sai family uma ia inga nei ia o ia ila tona sa fitu na ia o le mfai ona ma la fu fa ma le la fu la tu silfia e te mai ko mai tau mai o le vanga ma kum sal po o vale lu ma singaruai ia tato me ia ta o travel advisories po tato fautuanga mo ila tu i fia malanga mai ia o ile aso ia ka ko me vo le a o kwa ia o nga ele fai la se masa salo in melen mala ka ko mala va le a ko ngoi sa ia le na wa ia foi ia ele a fia o matangi sa ma TUTUTALA ai pe ole nga ole mele nei ia o si le fie tangata e ka kaunga penga wa ele ia ma se me foi le va ku isa wia la ngai se wia la nga wa e mau mai mala ele se me va pena ia nala le wa le fai o mala mai la to tu lo to si le ruga fa mo le
tos kumanu na le wa polisi ba no reject le si ta tu malanga no anga na le un tongi pase sia le no na o sa uni ai mai no ba le no mai no tos kumanu ia o te loa mea mua o ia inga hoi lele o le ia austa ia polo inga ia mwhana fituna ia e lantou i le agent sa tongi e lantou pasese ma toi fituna ia e toi tau mwhai mai ai nei ai au o fo i lesi malanga e saua e le whaamalia inga ia or kalanga ia malia e koe se fo i sesi malanga o tu atu arua e fo i ngā malanga i le ia inga malia se i o ia lua whirua tas ia ya stebi sau no tu le faton ole fu mai ka ko on malanga sau e mai le white body po ole ba le voile o tu le total out max pa sese ai o mai le so o vai fase la u listala o ma ko la le faisi o fo tele o mo sa mo ngofo ni la i america se ma ko ilo fo ma ko kere lope po ila to vo ngale o le ufio mai nei i kirisimas ia po o vai fase la o ile a fio mai e tanto tamai te aonga o tanto seila a matai to telea o tanto missionale ia manisio le mamalo le tunu o lo iai ia al mela le ku fa fonga mai ngar ko se lau pases au o vai fase lau lis o lona winga o talamo ele mfainga mai umai lanto ele mfaina mai umai lanto le va ale nei la fo mai am salo le ka kalango ele fase lau a ka ko kalango le va so fo o vai lima se la ia e fa pe fo in New Zealand sa ia le a fo le manga ku ma wa lunga o mato ia a ko ngwe uma ia le mas ia o kitopa o mai ka ia ko fa fo mai la le o ko ruafi a o ku mo vo le va ala so fa ma la so fitu ai le uma tangata ia o le nganga le na pe ka u ke le ia le la FESILI sua ka u ke le la FESILI o fa fo mai e pe me ir ka ko mo mela ia so e fa solo en pe pa me i vole le va ku fa fo me le tunu e alu lunga nam pa se le alu ila pa fese malanga fa to sa we Australia wana tasi malanga le na sa ya e tasi fo na wa hele mo fo ina mai to tele sa va to ila le tu ala mo ila to vole le mfainga usia o so e usila o mai in transit le la ye tang fa pena sa mai vale va so te nei mfaina sa o e usila sa o nei ia ai man to voi o tanga vai ia o tele o fiu i ngome o chatas wala nga o tato e fai fiu i salo si tato tar so i foi ile anga i mo lua fiu tas to e fitu na ia komiti ma o foi ska ko to lalo i cabinet ia pa vai ku tal fe ngai onga ko kilo ise tulang fa pena e ia ile batu le sa no ala nga ro si tonu enta o la nga uelo no tele ni matu o lo tu si mai o lanto e tanto a fana o lo ifiti ia mantu tele ila to ina ile kolis fa fa au e fa pe fo ile university o Pacifica manisi o lo fa nga lo ngai ia o le wa fa tino nei tala no mo le amai ngo sa tanto malanga fa pito mai na o stay na fonga fo ile o le tunu ma ile TUSITALA ia ile tanto fo fuanga na o te loa e tilo anga i se vai tau po le uma mai o tanto malanga mulmuli le mai New Zealand tanto malanga mulmuli o le asofitu i tilo la ia ile pe o le nganga tol committee fai le flight nga which is most likely we're going to do that flight charter flight ia o nga fa saula ia po se taimi o le aso valu po le aso iva inga ia tala i tuo tatu tangata po le aso ruful top inga ia ola ia enjoy Christmas ia mo vo ise la ia li fa tonu nei se fa singa ma lolo ia ma le ofinga ru ia ka ko ki fo le tau sanga fo po le ase ku langa i tauna yai ai o le tilo ile fai mo se tatu malanga tongi pauna mai fiti malanga le tonu ba i tiro ke wa
feeling mo kami kisposi before you complete la ko awards. Yes. Nga o ka mai ki awa umala to awards. Pera nganga le ave iai. E se re o mai ka fa e lo se mi ka fa ai. Okay lo telefon time ni nei. Sa ke ro ka ko sa sko si pi uma. O ke sa wa u ka fa o ka lunga. E o mo ka usanga o mare si so o ko mai. Mo fo le se fe o kupi. Ma o longi. Ai fai le ya o meo. O le lo i fo ngai fa na. O sai se o ma ko fa ronga ko mai la ia e a fo i o ngai le o si kai mi vo le o mai ai e fa inta fa o ngai nei a wa fa fo la le o mai ai le ro pe pa fenko ya ai le o mai la to o uma o mai so ngi ko nga we ngai to le tu no A festa to balanga o le va so mai tato vale ma tu le mo. O ia tato tangata le nga o fio mai fa o le so. Yo e ke man ko vo ia tanga vai o se tema if I can recall well. Wa le va ka kala ka ko mala vale. Ya fa vela vera o kuila. Ia fa inta vo ila wa e pule al ko vana ia malan fa nga malo. Ele tala. O tato o le van tala. Ya ai o la fu ita fio fi ia le fio nga ile di ko vana ya lolo ia ma. Ya tato ti fai fa lo vo ia ile. Ai fa pe ma ya ngi wo kala. Wa o le van ka kala ka ko. O lo ngala tu na o le se mala le nyo no ta fio. Ioi, e mafuo tuila le mafuo tanto. Ya ka ole vo fo in sa ave fo ile TUSITALA ale di palmia taita. E kala ia. O tanto nei ile is fa ma. E tala ia tanto va fa a sa mona lua. E nga ia feo ia tanto tangata. O ko ko kera ka ka fio mai. O telefoi tangata ina yo lo fio. Ya ai se ilonga te tala mai na Amerika Samoa na to am faila ia na fai se nga yo. Amal mole ai ali tu la mole ai ma foi yo. Le sa pa pe mai o vai na le e fai o fio na ko ila to fa mai. O le te tala le no yo mai ai o na na ko se ko ia inga le o fa ta ti ai ele matang le na sio le matang le so i formalo no ina mo le vai. Pe ai o le ha fo se fa pa ni ta e ma fuai ona le ma fuai ona ta o fi ni si da wale mai ta o tu e na fo tuanga la vale au mai au alo ma fa na wa a nei ma tu ai ia tu no ma e fa no foi o ai le o sa no mani no mai la o fi ona le te fo pe o ia se ia ina ta o fi o e ma fai ona ta o fi o e le ma fai ona o mai ona tu la o le o ila tu le fai o fi ona ona fi ai fa mai ia wa o le o pensa no right so Ya, asili lo uang itu. Olah ya lu travel advice e wole o mai. Ma ni no o tanga tai le ono sulta sanga ngai lunga. Ia mani o ngase tu mau. E fa tu ina wole o mai. O ina le che le na ia le tu la ina le o che FESILI le New Zealand pa ma ni tala le o mai. E ben fa. Ia o sia tangat. Ia le o mai passport Samoa. Mal tunu e no fo mau ine al tele o tatu tanga tai o mai ni passport Samoa so le si da fia fo e FESILI e tai fo passport New Zealand le si passport Samoa le si a mai to tele fo o tanga matua nei e le o tanga e le no fo mau ni pe ai pe to ro tanga to mai ni ya o si e ta o mai na to o leva na yo ale o fio mai o fia toe o mai ona to matua i Samoa e ho de ke isle sa lo de vante ya mai le stretcher e le fina no fo tau sanga mai le pe mo se ambulance mai tau na avisa o fa ya o nga ma o ni se mai sau dia ya le va tu nga le fa mai so e finga taia ni se pa le ni men e le fai ngofi e fo ila i konsula lai o ma nei tangata wau te roho nei Samoa fo i e fai ngofi le New Zealand i e fa sa nga i ma o no le tau ana o e le fio mai e fai ngta na le tupune e fo ila wa ma te nalu e fa mta langa i a inga e so swani
Hei la tu se fai unga lele. Se fai unga we saunga le mu la tu saunga le mu tatu. A leo tau fai wha mariel mana o to tas. Ia a te iwa tupu se mea fai na mai tas o tu. Just a couple questions from me, please, gentlemen. Thank you very much for your time this morning. Just wondering if last week's close call led you to review the systems at all around the ports. Will you be changing anything in the systems that you've been using so far this year? Lea. Isi mea suia. Tōna mea lea wa awe i tanga taitai e toi sosani au ni tau tule moise. Respectfully, sir, would you repeat that in English for me, please? Lea ai. E leo iese suinga o le port. La ea watu uma tangata. I'm sure the planning was quite funny, sir, but just a reminder that I don't speak personally for myself, but for the readers of this. You can bring a translator for yourself, if you don't mind. I've decided to speak to you in Samoan, so that I can express myself clearly. Sure. You, if I understood correctly, you said that 19 staff have been quarantined and showing no symptoms and done tests. Last week you said 17, so who are those 2 extra people, please? The 19 is just an extra precaution. It's a food weaver to allure or planners. So we have to put it. Okay. Were they government staff, sorry, or Steve Doran? Both government and Steve Doran. Okay. Thank you. And can you just confirm for us the protocols that you've been following? We've had some questions lately around the staff involved with quarantine, whether they're the bus drivers that bring people from the airport or those that have been working in and around the quarantine sites. Have they been living separately or isolating from families throughout their work? What's the process with those kind of staff? If who are the risk? Ava pen fatalo fa oi itangata le servali. Ya, o kere lo exposure. Afa yele ai. Na le ave tava le failo PPE. Le ai se FEILOAIGA. Ya, na tu ese aro PPE. Ya ngai fale. Ele ese protocol. E ia que le protocol fa se ngana. Ai pengo faia. E salva lele malonga risk e fesu ya inga. Ele que le lanka mau se mistas. E fai ya fo ya le ina ia mafai o ngā fia uma. Feila mele pe a solo ro le mele le protocol le fai mai. A le ai mai kanga kamako. E une ka foi na suite ka dia. Ele fai uma coisa ko fa ki e yo. So me o mai e fe ku ngai. Ele kai me ka o mai ka. Ai a ka loko long fai. O fa ka loko la le la fai fa be ka ngama so me hola nga salore si la fienge so ya fi e ia ka nga ka va ia me ia wifi e ko swinga i dunga ale swinga ia sui ia o ngai compromising on safety ka fa nga renga ma safety of staff o ia le passes ia a misel safety ka ko. Thank you very much. And so I'm just going to ask you one more time, if you don't mind repeating that for me in English. I'm sorry, I have decided not to speak to you in English when I explain my answers. Can you just tell us again how many testing kits remain in Samoa right now and when will more arrive? O lea ua taunu umai sika ko tests. E o ngā spulu ngā whapopo mai WHO last week. So we have about 4,000 close to. Thank you very much. And has the NEOC begun scheduling repatriation flights for 2021 or not quite yet? That information will come later. We are tentatively looking at resuming flights probably towards the end of January, but that's in the pipeline. We'll come to we'll publicize that once that's been finalized. Thank you. And do you know if some of those flights might be coming directly from Australia? Is that being discussed yet? No, this time from New Zealand. Thank you very much. Take a couple more questions to Luana FESILI Whamambole nei tutuangia o FESILI le Apolitasi. Bye. Losa, as the Director of the Ministry of Health, are you ready
Are you ready and confident that we are well prepared? Ia, I tape nanga umala vai ora. Pua sauni ia. Ora gaming ngai public health mo kwa imana sia public health. Ar kemi fa ngai reo yini. Reo yini mai. Kapenganga fo air clinical medicine kapengam salo. Ele misia masinga ma ko fai training ko fai review. So kemi ngani ngai. E fua fo I meia tau ki kangori mai. Oi, kako English. You know, we also have... O fe ke sawe. Te whakasa. A whakasa. Ia, kango I whapalangi ka ko viewers. Coming from your yourself. Ia, o whaongaina le ngana mua mua o official language tato malo. Pi ana iei. Moro whalangi. Maina. Le ausa ka mo le awa aton ke sara esera ka FESILI. Ele ol whainga malama. Ia le. Singa au updates la vai le post-mortem ma le kama le na masalumia le COVID. Le COVID. Le na amin tua o manana quarantine e mani mui. Tata te ngata. O le hai whaatali ia le. Ia le whainga post-mortem. Sila fia fo e le kau whai e whai. Ele o ma whainga sau se fo mai wha. Whaatio mai wha. Wato le tatonunga na e wale o whai kumanga teste nekati. Ya le ana whaatali le suinga pena. Yeah, just Go ahead, Spear. Thank you. Just wondering if this is going to be a regular instance from the NEOC. Would you like to be doing more regular press conferences like this? Is this a trend you're wanting to start? Yes, I think it's that will be organized through the press secretary. We also know that you guys are also very busy. We are even much more busy. But this is, we'd like to inform the country as the information comes in. So we've got another flight coming up on the 27th, 4th, 4th, 7th. We will call press conferences when we know that it's a matter of public interest that the country needs to know through the secretary here. Ya, te langona ya o lo to nunga o ta fiu e nanu ai se ta nanu e te se ta ai ai sidir kan mo sa o ka ko nga ya nga foi o ko fa nga fa sa mo ai so mai chai ni e fa pe foi e fa ka sa tv ma ya nga fo ko nga ko ke lai ki ko video kala fa nga ko fa ta lai na le ta tu nu ma lo fa si ma ko ma ko kala ngoare ngana le o fa nga ka ko malo o ka ko official language ya fa le se ya ko fo ma ya ka ai fa ta ya tu lava to on sai ya va fo ile ngo fa ta tu ta to tunu e le to lava pale ma no to on sai e le fa ngo fi ni vai ta o ta fa le ruti ma mai fo ile fi o mai e le fa fo le o mai ya ta to ta ya tu te e fa mai o whanau sto fi o over miliona tanga tala langi o mali. Ya ai fa tai le fo le to ro sa ani mo prea ya sa mo o talo alna o le mafa fo na le venga ne mo ne le sunga te te fo ne mani. O tanga venga se ro ni. Ya o ni fa tama se la ngono se si. Fa tina le o nanga man ga venga. E tau la mo ma tila nau ia wane I o mani wha mai o tito no tatou atuno o ma tatou lo whanua ia tatou ngalo le whatasi tatou amo whatasi le venga ia tono e mamai ia anuia le paia manu lau tusitala nei aso tai